Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Базар Алам каналынын катталуучулары. Так, достор, биринчи чыгарылышта бул жактан чөптөр тартып келдик. Чөптөр 200дөн 280 сомго чейин деп суралып атат, суралышы. Мына чөп толтура. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 20дай машина турат. Экинчи чыгарылышта акта уй, музоо, торпок, кунажын бука бир жеттен аралашып тартабыз достор. Экинчи чыгарылыш бүгүн 9 июнь 2024 жыл Чүй Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Достор, эмики жума курбан айт экен. Ошого азыр бүгүн мал көп, менин оюмча бул Сокулукта. Эртең саат 7ден эми өттү. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Чалып реклама кылсаңыздар болот. Үйдө туруп малдар. Мизанда баштадык мыякта. Элдер эми кирип атат. Азыр мыякта басып болбой калат мыйдачы. Биз анда мынайдан түшүп, уйларды тартып, бука кунажынарды тартам, биякта торпоктор тартып кетебиз. Сиз только лайкты басып колдойсуз. Так, мауктудан баша кача, ассаламу алейкум. Канча сурайсыз? 32 миң. Бул канча айлык торпок? 3 айлык. 3 айлык эркек ургачы? Ургачы 32 миң. Тамоо кунажын? Швейцария экен а бул? Силер эмеспи? Өзө канча бул? 60 миң. Мына 60. А могу белгийский качок. 65. Бул эркек ургачыбы? Ургачы бул дагы. Канча айлык? Белгий. Канча айлык бул? 3,5 ай мо 1,5 айлык. Бул дагы белгийчи. Да, белгийка. Жанагы үйдө билдиңиз бул качок кунажындардан болот да бул, а? А кичинеси канча? 45, 65. 45, 65, 60. Швейцария. Порода экен мына. Мына койлорго эми келип атат. Так, болуп турачы. Канча экен торпок? 60 миң. 60. Порода лимузин экен, лимузин. Мына садик. Ассаламу алейкум. Шеф, канчадан канчага чейин? 20 миңден канчага чейин? 35 чейин. 20 миңден 35. 35'ler moğollar koyayım, o çekede. Bul, lan bul. 20 minden 35 geçeyim. Arala zaten. Sağlas mı? Kaç lira? 65. Bu kayısı, daha bu şimdi paroda mı? Здравствуйте. Можно посмотреть? Так, bu belgiyisi değil mi? Urgaç eкен. Markı erkek. Şu urgaçı. Şu 200. Çok. Bak kaçok da belgi iskle. Paroda. Paroda var. Süt bağıtına alır тұрып. Қанша екен бұлар? Барын өзі жоқ. Қанша oldu mu? Boz gene. Қанша? Қанша дейді? 130 мың. Боз. Қонажын ақша. Қайсы соны отыр? Olsa da oldu. Şu. Birinci körgözek. Bu kança evde gene mi? 140 dolar. 140. Boğaz o kadar? Boğaz. Yekini önce 100 dolar. Çarşak eken. Yettemin enki bağa berinize. Assalamu alaikum. Kança sırayız? 140 миң. Bu kancan tuğan boğaz okşaydı.
Üçlü tuğan. İçinde dördüncüsü. Üçüncüsü. Kança sütü var yani? 20'dan nari. 130 bin. Ha bunlar kimdiki? Allah uylar. Kança zurayız bularga? 165, 130. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Tak, bu 160. Bu ekini tuğan okşaydı. Paroda Галштин или черный пес? Галштин, ha? Ekotel kaçtı. Kança sütü var yani bularning? Alanın 20 litre garantiyası var. Bu garantiya 20 litr. Bulçu 18 litre. 18 litr. Жақсы. Мына. Номер қалдырасыз? Номеріңізді айтасыз ба? Айтыңыз. Bilmem balam benim bu. Üstüne atam 160, siz sonra bala. Maktul olsa Ana. nereye? Bol olsa olsun bilirsin. Akşam canında bala. Hani çok anlam kurduruyor. Номер айтыңыз. 0550, 0550 34, 34 24, 24 53. 53. Çalasызlar мына. Екі галштин керек болса сүт бағытында. А бұлар алынды екен? 87 kaldı. 87 миңге алынды. Торпағы менен бе? 87 миңге алынып тұр бұл. Hayvan bütün paylaşan. Bunu tarttım bunu көргөзүм. Tak bunu berbedi mi? Tarttım. O kanca ekan kunası? Bu rozu menen mi? 85 mi? Kanca sütü var mı? Düşüptür deyiniz. Qancha? 15 litre. Değil sizdeki düşüptür can. 10 litre sütü vardı. O küçüğüne uyuyor. Kanca ekan bu? 80 mi? Alındı mı? Çok sakla. Kanca bu? 70 bin. Arıqıрақ ekan. Sizdeki var ekan bu? Bu kimdiki ekan? Kunajın. Tak, çoğun uyuyor ekan. Çüstçe Alatoğa okşaydı. Arada. Tak, bunun iyisi yok. Bu ala uy kanca sırayız? 100 bin. Bu bıçaklar kancadan ekan? Aytmadı mı? 87 mingden ekan. Müşögü menen kaldırıp koyup turgo mu? Jemini. 87 ming. O kanca kalın ekan? Kanca? 135 bin. 8 ay boz. Paroda Şvets deydi. 135 bin. Kanca verdi bana? 120 bin. Beri odat deydi, beri beptir. Oho, mınaki. Gigantlar bir yakta bu. Kombayn mına. Kimdiki ekan bu? Gigantlar. Так, narkı Галштин 250 min ama onuz. Bu 220 min. Bu simental olsa beririz. İyi sağırım da. Akça esep tatkan mı? Kayzın al mı? Так, bu satılıp durun. O Bilgiyiz kimdiki? Bilgiyiz. Selamun aleyküm. Size görüşür. 100 mindən adam. 100 mindən. Var bu kalara? Hacaklar mı? 100 mindən. Var erkek bu kalar. Tak, o Allah. Uy. Tak, bular tartışıp etti vaktan. O. Şüvetsler. Selamun aleyküm. Sizler gör? Kancadan sıra attık mı var? 90 dedi ya. Kaydına. Ya bunlar satılmaydı. Satılmay mı? Etti mi? Kaysın soda aldık. Ha, bebeğe tank. O kancakan. Allah öyler mi? İyisi yok. Var satılıp etti öyleydi. Kanca oldu?
Ha? 105 mi? Kunajim 105 ketdi. Tak, bu жақта көй настроениясы жоқ. Албайды. Biz bu yoqdan tartib ketaveramiz. Narxi жаққа dayınç. Şol kunajim 105 ga satıldı. Şöp qancha uy? 90 ming ha? Muzoz jo'g'a? Muzoz jo'q 90 ming so'm. Galışınlar qancha? 105 'ten. 105. Bular qanchani tug'gan endi? Var 3. tuttular. 3-tut. Qancha sütü var? Sütleri ekonomik 35 litrega çeyin. Çoğaldı короче. Ekonomik teng sağladı. Ökönü qo'shganda 35 litr. 15 litrden beredi deydi. Kalaşınga 3-tutlar. Qancha bozor baho berdi? Berib atacak. Qancha? 90-92. Yaxshi. Shunday cho'ng uylar ekan bular. Bayrakta 50 ga bersen bo'lmay qolib Tak. Uylarning bazı shunday. Bilmey buqalar жаққа o'taylik, buqalar жаққа. Tak, bunaqa buqalar. Assalomu alaykum. Tay buqalar qanchadan? Assalomu alaykum. Zo'r bo'lsiz? Zo'r. Damdisizmi? Shugiz yaxshi, o'zim. Yaxshi. Qanchadan bular? Tak, var deb yeyisemes ekanman. Aytmay qo'ydi u aka. Tak, maqta qo'ydik. Где-то 200-300 bere turgan net. Qanchadan ekan bular? Assalomu alaykum. Yeysi жүрген shu yerda. Qancha deyapti? Bosib bilmay qoldi. Bozi yo'q. Bilmem, komanda Tak, yeysi yo'q bo'ldi. Bir cho'ng buqa ko'rdim edim, yoqda qaqta qoldi ekan. Mana cho'ng buqa yetgan. Tak, buqalarni. Qanchadan bular? 110 dan. Ya, примерно qancha edi? 240. 240 eti var mı? Примерно. 110 dan so'rayapti. Hozir ham cho'ng buqalar qarasam yoqda. Bu yerda bir qora bir indiyskiy buqa turadi. Ha, narxi yoqda da biri. O'shalar tartib ko'rgazaylik. Cho'ng buqalar. Qancha ekan bu? Keldi, davay tartib, yaxshi. Angus qancha ekan? 250 eti qancha dedi? 250. Qancha eti var bu? Примерно. Bu живой вес shunday da. Sizniki va aka? Tak. 250 ming so'm. Cho'ng. Boyu ikisi nereye bro? Yo'q ekan. Это уже неинтересно. Внутри что есть? O qalada qaramiz. Ya bular kimniki ekan? Aka sizlarniki? O kimniki o bu qalar? Qancha deyapti ekan buni? Bunaqa cho'ng bu qalar. Indiyada YouTube'dan ko'rgan buqalarga ular. Shunday da cho'ng buqalar. Oho. Ya qanchaga mo cho'ng buqalar? Sizniki aka? Qancha aka ular? 300 dan. 300 ming so'mdan ekan bular. 600 ming so'm. Cho'ng buqalar. Brakma degan paroda o'xshaydi. O'ng'acha o'sib turadi bunday olib. Cho'ng buqalardan bugun chiqibdi. Qancha oldi? Qancha oldi?
Ha. Qancha oldu bahs? Ha, satılmadı. Жақсы. Так, бұлардың ниесі жоқ. Болса да айтқысы келбейді dedi. Narkı çoğun bu kadar. Çoğun bu. Selamünaleyküm. Qancha qunajimlar? Sertke emas mi? Semiz qunajimlar. Yetki. Bayağısı yok. Qancha ekan bu? 300 ming so'm. Simental ғой deymi? Simental. Bozor qancha berdi bu? 235 beryapti. 235. Qancha magazinskiy bahsi? Az qoldi. Az qoldi? 250. Ondan o'tadi. Ondan o'tadi. Vaqtida bo'lmayapti. Bu yashi qancha dedingiz? 2 yash. Живой вес qancha? Bilmayman, tartgan yo'q menga. Tonnadan ko'p-ku. O'shancha 235 beryapti. Mana simental. Cho'ng. Ha, bu yoqda 2 bırakma. Bırakma ne bu? Paroda var qanday? Ular Brahman deb qaradi. Brahman ha? Mana boy 300 lira. Tak 300 ming so'mdan. Brahman. Shunday baholar do'stlar. O mo'yinda murda kalsosi bor ekan. Endi shirkina dog'i boyoqlar ekan. Qancha ekan bu shvets? 150 ming so'm. Aka qancha qunajinglar? 75. Siz tushgan jo'qsiz chaq. 75 mingdan. Ты где сейчас стоишь? Tak. Yetki. Uylar, buqalar. Qurban aytqa. Qanday bo'ldi bir jumadan qurban ayt. Qancha ekan qunajinglar? 130 ming. Yaxshi. 130 ming. Где-то 240 kilogram eti var. Qancha bu? 120 ming. Mana qunajinglar, semizlar. Bularning iyisi yo'q. Tak. Shunday baholar bizda. Qurban aytqa so'ya turganlar shunday kichkina baho olsangizlar bo'ladi. Biz videoni oyoqladik.